posisi Prasinjin dan kepasang posisi masih poli kontrol. Tapi ini dak dera muka malong populia konstituensi langkang arlo dak efisiensi polling station truck arah depan rumpen ini mai depan nipon mai jadi pon mai untuk hai bahkan ini tuh efisiensi diri dia mai long mai ku oke hai jaya katma adun mai ku bahkan dak wothat langsung LA long mai ku bahkan injir ada preventing dan ketanggung di dalam strategi hai di bahkan dak wothat langsung LA yang kang arlo constituency committee mai ku Sunbang, lapen polling station along Ameipu Sunbang, Purun, Jirpi, itu nyusul kado boleh kan sambil ini akan si, kita cuma kado pada di lokal dong. Lasi ini tuh makhluk yang kupiah kisung loh, kucar dulu pulau tante, kacing ini tangke jok tak betul. Cetan nam lo tante, ani kan tinta judulnya, toh lo tante, par ni nongke, toh rote, tapi alam tidak ada. Lagi kita ini ini jongdam ko, kalau bangso alam ke jongdam kan ini tuh, ini ngaru mata lo nang, bangso kisung kupe forma, tapi bukti atau apa yang tidak terjadi jok ko mana, solam bang masa senang. Lagi kupli ya konstituensi lang sini mai dulu ko, jadi betul pin, ada alam sini ni ponto. Lagi kupli ya konstituensi lang ke ini tuh pudam dampo, helang pi dan bupat cet lo kurang teh, ada ke amen pacaran etang keroni. Aki salameng tu mana kan lo dak arong amen bangke helang pi, sita pinya ni bangke dak keroni pun mana dah. Prinsip lo, nona bangke ada ke helang pi tu ke jauh pada sangat leder. Ne bangke cie tu amen amun tidak bangke nan kirat lo, keceng lo. Lapen kampuche tu ke kupli alang hai kudo. Kukli lang roken bakran kurang deh hal aku gak binong ke PGR along deh PGR kurang deh itu inglo asodum kirenji apan cilong cainong kapang reng hal bangso cilong cainong laki jondoni bukti kemana hem ke jon suri deh kemana hem ke jon haro kola bosan tuji kasi pang reng apan kurang deh lakang so cainong cilong kapacepan jia dim hal dak PGR dulu Rasa PGR yang bangke munit mundur atau ke hadat akhir kecik kinji awan abi. Tapi jom si kinjet pusita karbi laten inglo atau tumsi kimlong sonanji awan ating kurang teh. Kita pilih yang diseglo apa dah bangke bangke si kuku piluma second Bihar. Bihar ke hal apa kerno India deadlock. Hal apa tunggu bangke dah karbi yang lo alu baksi dah. Nang mandar lah. Jika nasolam bangke kupil mah, karbi itu mangga aning si teke, aning kang teke, aning pung teke, asap aning si teke. Lagi kedamtang, MC election dulu, Pawan Kumar, miliga ke kan kihijin kali, ahal lam bangke itu cekan tek lagi. Pawan Kumar, alang leke inut, inglo masuk kali darah bulit, non tribal, alang lihat hebat Bihar pensi ada lagi pada la election apam pudo dak kacongdak kalsi dake banglo amat dak bucip lo AFDC aku pensi lang ni hangga dimke tekon dak AFDC dak dobo mahusi atau parti yang kelang di kendun bom pensi non BJP aku tak lang di tiket long dun lo tiket long depen karbi itu maning sisek lo mante Kosong si Bihar dan kira mungkin sambil dak tiket di tiga doko karbi itu paling cicek. Kasi nili mahalo lakuan akin dulu mah karbi itu lah. Nilikat karbi ara-ara pa arju-arjunan. Nang itu marong-marong non timurong, derarong bonon, rongpirong bonon, halabang sorong bolong. Rong asal ke nili kemana acohan, kemana takkan rong asal taman lah pun diputar dengan kohima. Kelas sorong rapi ni pang kakak. Kami sih masak. Kalau dah soal timbul orang lain, dah sahan, sahan, kemudian rai han ini loh, tapi manji padam di kuda kroi mana so orang. Sida ini tumla, wipri bibi, orang asar. Maka hari itu bangke Bihar so hendak kemanda. Kalau so kemana loh ke, ni itu marah, helang piro, helang
Tapi patoran ang kata akar di kumta vote sa jokunan. Dati BJP Congress ay silang nilipilan. Kita amun nila bagi ini dua menit jadi. Kumane akar di situ betul nggak kata pegalan. Sorry lah. Kalau kata pegalan. Kita aning situ ke. Nilong rilo netet lo. Kita ni hak orang menit panci ni aking orang danci. Kalau so menit panci ni di coba manji. Lalu ada di dulu mata kargi tu kan? Lasolan bangke, nona bangke kargi tu kan? Amitang, ani harus cuma kanan ko. Nili kani je coba macam sema, nili kani je lima, halal lam kari lo. Amitang amitang jongjong saya amitang macam juna ko. Nekeklem, nekamat acong macam sente. Lasolan bangke jadi hari tu lo. Lapen ini pun laso ini kipung cekte alam bang kulit ko hari ini lo sakit hanso along le hal Don Bosco sekolah rai ciri koraisi bihari akhir itu cerai itu kalau ciri koraisi labang so along le ke lake ni tu dah cekte lah ha 1980 along lambat sih along le ke cerai itu lo Nona bangke ningkan sikap tak kena cukup lah bangko long le apa ke hangso ke long le non pinia ni ke milik kipu paralam kali kipu paralam kali kalau so bihari pen lah hangso hem pangbaru berutang ke kalau so bihari hem ka aspekto dia trak doji pirti dah ada pangtenam aso saya tu hangso hem telang dalam berutang ke ini tu tijil so meme hello sida anda ada akar dira to ni sikap lo mante kipu lo kalau so abihari lo cerai jalo to ni sikap lo mante Kumane la ciki di segar itu maning pun lo aning sido lang ke dorde. Itu murah disokar nang kokente. Kosong sehala sokar belong ni cerai jabla putur pakai lama. Nili ke sebang ke sini cecok sepengi ko halal kuda mali. Ron alam. Hala so alam tu ni kuda. Lapen. Ladang so lo le alam ki hak wati hai ko le rolo. Laso ang deng la. Dongka sa kuno fis ang deng hamren aku long angdeng angge sakit hangso angti long le pinang ko apata to thailo ubang budang no hak hati hai ko no ta lam le long no gohati hai ko bang puno kar biang long arlo along le doan ke kang saiji aja kong ke kar biang long otonomous council ari deng dulu pusi pulo kang te ari ke lokan pulo appellate authority ke kar biang otonomous council lo Council itu kupi makan saya kalah itu. Amat karbiango otonomous council itu memang ngerti no. High Court dan order kiti ke ningkan suri ini rakyat ke tahun 2013. Dan non ke ingboy no ningkan proxy yang bongke sahaja tangso kan pinjamnya kan long lagi ceklan. Punutan ke ini tuh kata kau itu halas council lo kata kau itu amuni itu ceklan kita cong lo bante. Lasolan bangkai jangan betul karbira tunke carju tekte simat apekte kamat kadai betul na la bithang bau mani meeting betam lo berotang de inche guna ko khung guna ko lai lo bikum position se lo bangke APSL se to mage meeting duri APSL se lo gumalo ke toke karbita inglo so karbita inglo so to ke meeting duri Kawan kumar pilihan ni kan meeting utama te hai malatum bitungara tum dari pulang. Kawan kumar ke dar meeting atau orang pun isi hai ma. Allah bangke ini kumara ratum ke aku tu di sini lah. Kumar kan sisi kami masih ni lah. Football batu no lah isi lagi nang bangka bol sisi berapa? Dak sisi berapa? Halapu bol kita ni dah metang masih kurcok. Lah pusat ini sebagai seklen. Kasi football batu cedami dulu kan perusahaan kembali sih nih cedala. Football nang ni boy turun bola cini nang. Kalau pergi turun ni puji bang berapa dah esok seno. Lasi darah bangke pamil palo. Itu marah tu bangke. Lasi non pilihan ni bangke itu melongke. Laso solo bangke alih besar perusahaan ke itu bangke hajai kathar lah korporan dalo. Angkaran tu lah OBT itu sih lepu. Teknik sih kami butuh kasar lo. Lasi ini temahan arta ave Ekspere ini bukan cuma karena itu mendengar lokal atau mengikuti lah bapak mengikuti itu.
Nasi la bangko ni kici la bangko ni kipu han make rara tumta mak adun teknik itu tu teknik. Ni lampa gani je gali kala diku rosopia no lapo la risoi akun api ri jehel te hata ka se songe kala bangko ni sotun ke te api ko han se thera ke api so kan se thera ke mata betha man ne se mata la ko anna lu kata ni begitu lu kata ni sotun se la ka Sita sai jokjelo. Laso ang dong kena kapre jong dikem lang protang te ame khang lalu pamri jalan ko puji ko khap babam de lo pake kem khai le lo je song khai le lo pake. Lapen longre nam kita ke kopi yo rong hang lo pa non anta hadat mili tuma rong man lo pura he man lo le lo chiri ke rahi ni lo te long le lang. Pulang parta lo ka Long ulang behem along atul along le telong kali long le ahem pu fansi bangke no pakan ari so bama juta dang la solam ki non ta keso bomla dula pusom nasi long le lam ki juta ka te tham masih thanum ilo lapen dar bangke isi lam kudu Nili kama thalam si nili kepin chong ke hijim ri nang din tepegri ke kheo bang jo kata hijim ri apema ini dak de le ke le man tu ne jaha Chennai Delhi Bombay ta dam lo ke di hala dak ke dam de ni phaka pang hijim lo ni ta rengu da la ki bang khai pan hijim nang le sita i di lo ba je teng ni ko ka akhe hijim ri sita nang din tepegri kita la dak ke le ba ke tu de paulin akhe bang hijim de ek la so ke che so ek la so para so usi kui ke ni Hijimpi sudah long le dan speak tu. Hiji long le jipi gini, adhi paika de jipi bom gini, parmin. Hijimpi sudah long le dan pati kitu na, pacu long na koba. Ne coy ke na pada kalau kayak hijimpi sudah tangka bang anu lupi. Hem sang tu na kono, ngok tu na kono tu bata piun tu, parmin. Kasi akhirnya hijimpi gini, adhi ma bang tu cepe gini. Laso lamba itu cici ini. Nasi non ini lama kapal itu je bangke. Ini tum akhir bangke non bangke akhir su bang cici ini ko. Uti akhir su aja ini itu non ke partner. Pasti ni kalau ni je berlo, nang di hospital lo, farmasi lo, provide dalam tanda apa? Nang di bukan akhir solo lah cici ini nang di bukan malaria akhir solo sih gelong lo. Sebenarnya bangke, ini jondi satu baik, mekhanik bawa baik isi dan nama orang berute, akhir sudah ini loke. Lasi ini cuma berat he, itu cuma di TPS nang putih akhir sudah loke. Tapi akhir sudah ini hantam po. Ladang soal deti kima bangke, iru sensom sing jikim pegang lah. Laso kan ada dulu, sida non demokratik itu. India hempek long depen kikim mabut. Laso hut kikim dun ke itu Rusian something di sikim tegang lo. Lasi Rusian something di bang kim tegang lo, darah bangke hanan gitu lebih, an gitu din kukim tegang lo. Amma Rusian something di bang semuanya datang lo, ahem bang lo kong lo. Amma ini cuma det kacari itu bangke hal dar bangke cai dong kan celok di bawah turui. Kalau hanan ditunggi dicoyin lo. Alam bangga lo. Rusian something di bang kim tegang lo, ninja tegang lo, karbiang lo arlo ke, dake kei sotum si ke jopot, latum ham jong si ningkam surita reng nang lang terutang ke, labang so along li arlo ke, election ki through, vote ki job, ajak ko bangke, jasubestet karbi, laso ki inglo aso, atum ham si diconan ko. Inglo aso kali itu atum harap akan bangke, setan mati setan dek le, kini mati nang bukan setan dek. Si karbi ben inglo aso dek, kusi ninja kipla. Ninja dek ben, karbi anglo otonomas council lang cenglo, ningkan haru ke sirkera pokera ini 1952 ningkan. A council lang ke Saya ni pernah masih ini tu bangga chairman bangga hak bola kara sor punya ajaran pasok ulang tadi ajaran pasok apalsi itu buat betang sor apalsi itu bangga tek konten
Hana Sony pera dan si Hanan gitu nih makin tum cai dong celong kota melo cengat tuh. Lasi 1951 aningkan amut pi bangkaro dong. Apai kalakha populiton yang namlo berutang ke bangkaro isi bong ke kisi so ke bangkri deh. Non kita menang lagi tum doa na bong ke akisi ke bangkri deh. Sita langikan proxy ke bang 1951 pen non dak 2011 asen sa palong ke bang tu bang ke ini tulang bong pen bang ke aciti ma bang ke kisi so. Non keklang bang, non aku polison, non apai bang ke. Lagi lagi ke pon nama, kacari tu ke pon nama. Atina bukti pon Rusen Johnson tidak boleh karki kan ino so tumjane pedonang kuno, buat ke dong election ke susunan kuno, kita men non bang ke Pawan Kumar ka election ke kunan. Ante hala Pawan Kumar an buat ke pedonang karki bang ke Rusen Johnson dia panggil ke aman ke lo bang ke. Cicimi lo mante. Lasi domandi itu, buat job dia pang. Election lo buat job dia pang ke ini mekan cicimi lang ni komat lo. Tapi kalau dikur bang komat lo, lasi ini nang, lasi ini dia nanti tu buat job ni, buat ke job pang tapi dulu peron job lah bang ni. Eta abot tahu itu mah arti tu. Ada mana eta abot tu panggul bersi. Kalau nak cari je pakai, pandu nak sap pun pandu nak kulit pun kupi lagi kan di laporan tu nak. Laporan itu cuma tanang lah. Rusen Johnson siki pula anu ini kan lo. Lapen Bharat kacari awan alam, Indian ke sirket, Raisira, atau apa di pulau kita pulau. India asolo purutang ke Bharat asolo purutang ke la India titik pipi angkangan ke nakot ka tamlong freedom of movement posifu nakot ka dolong tamlong tapi itu India asolo purutang ke hak pu Jammu and Kashmir ke jenglok pu Kerala pen pu Gujarat pen pu North East Lapur niret ni hang itu nama ke dampikan ni hang ling lo pusita tok dalam freedom of movement tagalo sitabe puta dokumen Sitame inut India asolo kusitame Karbianglo dan NC Hills mate 6 schedule area pualong bangke aning hangaling ke damlong le kusidan to longe ke namben boti to ke hello pilan lapu aking kan lapu dang mucho ke ho la anta lapu bangke ti jokwan kalilan lapo ke khango kupilo adema dar na pelu jamno na ke jamno pulutang ke noloson ini cuma long le kelang nang nandun jampo ini tum a election na kurun jampo voter na jabon jampo sapuri borenga ba saja banang tidun jampo lason ti tum long le aro sansida bang kupon jampo long la sang ti ke ri kurkon ni cuma lo sondro chetri pula kupli la kap chet kan ka ti mo sondro chetri sida sang ti kurkon lo Karbi itu mah hemat tinggal kan sih lah koprakan kurang kono. Karbi itu mah tak pulang dunding lu. Sita ani orang mah hati pam itu mah Allah liar lo sangki ke bangkona asosiasi orang kono lo ko bangsa ani cium cekcek. Hama apa misalnya kemana tike karbi yang orang Mos Council. Lasi hala dame akar lo itu tang lo kurang kira ke puke ini tuh hanya orang kono cekcek tu tuan mah itu. Lasolan mana itu ni lo dibilang kok. Lapen ini kan Islam khaneng ku alam do alaba la pulo latung ke hahi le BJP khane jopom na da BJP khane jopom na ku le ni ma kapom lo kunta de haidor ko lage se la le ti ke hala kapre na pati ke haide lo kete la si people lo BJP khane jopom ne ke Tangkap ini kembali. BJP dah seperti election apa kita ke rong rupanya ke BJP dalam kongres dalam AICC dalam kapre pasti dalam ante hal sesuatu yang maju kok ente. Nanggula di pulau kosong kalau ke koi kok ente. Lati ini joy ke ben hari kok BJP asal dalam meeting itu kok. Orang pun kasih tu nengi bangke. Hala Pawan Kumar Rai ke BJP asal kan election ke tiket ke lo apa yang dikuda ke hai lo. Kupi buat lo. Nah, itu nak kok. Lalu nominated member council along ke pekun su bangke
kumane chestri pen das Bengali pen ane pali phanti atom nominated member teacher ane la election pen ke hai tu mane bordena ka so ban pikuna la ko ba tu sama tha bangke la ke to tangan la ko kula ba bang ni pikuna la ko bang hala tu sama tha ke la ke salam ma aduna ko tapi BJP program ke la ke Bihari Bengali Janata Party ta so BJP lage bharatiya kali lage ki to asan ke non kachini nahi bangke Congress ko ko Congress वालों के ने काल दी के इंग्लो तो जे सिंगुम लो मानते ना तो मीटिंग को था तो ना तो में था हम ने ही करना तो इनो हलदा दा बिहारी तो को बेंगोली तो को जब अखै के क्रेनी दा को ला हेलो ला kan piniani APSS तो damai ले लो ला सो सो लो को माने दुका किसे तो तो माना तो sini dengan kham Gake kau di la kan inglo so pe na ka preke jok ka da ka belo Utar dal tu pa AFCC so ke ni ka to sa ka ni ta na pa ju na gake la ke divisional party ko si kon koi la ke ni AFCC tu ni si so lo ata la so lo ke ka ki ke inglo ko ke si to lo man te ti ya ni to ma ju dak na kali Pawan Kumar Panda AFCC asal ketika tempat ni apa dia tu? Bintang Chauhan pada kuliah konstitusi per kepahai ke AFCC ulo. Lapan juga damkang kaum tu di election long to konsul Bengali pada AFCC asal masih tiket pilo. Ante halak ke sia sopan tiket tipi asal panggilan ini dengan parti kusi kuba pada kupilo kubu kete. Halak asal kacani hoja Bihari itu mana lawan apa kata kilo? Kau kalau tiga je, lahairan itu komando itu kata siapa kata? Muatlah, isuma tum dua thai itu, apa thai itu, cokem pertama thai ada lok, puan ni lah itu kata siapa kata? Ini ada Tripura lah bagus ke, dan kalau mau berarti dan konsepan ada lah cuma ke. Pilihan ini hempe kata hal si kusawaran lo ready kita makan Bengali tu pakai gari helmet pakai kusawaran ke sabun. Ada kau ni? Kalau soal ni yang ni rohan si itu kita ambil komante. Kalau soal ni yang si itu kita ni selap komante. Komante lo selap komante. La soal masih ni. Asal kita ada ni la soal masih ni. Nampak juga teman kita ni la soal masih siapa kanan tu. Pilihan dipakai pilihan oke tu loke ani tikung pun ani tikci kececah tu hitam dulu sokem tu dalam hai dulu reng hai dulu pilihan dilakukan lagi mana masih lamin jadi program tu dua kilo kita lagi hanya tunda dolang kos ini lagi bitingo ini loh ini tinggal tiga dan dua ini tapi non lagi patuji program ke ini cuma kata song, sudah lo kati kuke. Nasi kati kike karbi ke roke kecil, polam betulan. Apa kati ki bangke karbi, hal apa kata roke bangke kecil. Nasi disi song, kata song hoka, abi kiki kuke karbi nusi, abi tibudun. Don rak kata tambe head, mereka kata karbi rangkong. Kita hal apa ke bangke department kong kebalong, a contract supply ke long bunyi kemalo, marabari itu. Bengali tu si kalau tu, alih lo mana lo mah, non dah tu hempreng yang itu, hempreng long itu, asyik minister bangke, Pawan Kumar program kereta, listrik pemain itu, lasi tuan magi tu hempreng dah hang manji, setelah kau hempreng dah lo bangke, tapi tak kening long so tumsi, so long so nak kalau hempreng dah lo tak, lata itu pasti itu benar. Lasin nona bangke iso ke rapciur bang asosi karhi o bangke ingkon nangko ini thang asosi itu ke singhon nangko non apora bangke pikir thang si gelo nona bangke karbi laken inglo soal ber lo ke dai ni tumke pakai thang si gelo lain lo dai bangke laken dai tumda parti ka prega kota hai sipai tum karbi ai bangke itu se futur kali lo coba ke bang sing ne itu me thang akar biarang an ke itu disebut itu nangko ke koi kre to mata itu lamkha nangko aku lo paluna ko tham mana nako adi pangsan nako pakoi nako ketok ketengkan kali emben me kata kali pakoi nako karbi pen lo to man sikit sikit to nako itu kita ada ke to kita nako lama kan sini dalam to lo